ناو خدای مزن و دلوان بنمال سربرز شهیدا پیش مرگت قهرمان آماده بوید هجا از گلک خوب خوشحال زانم که افرو گل هنگو لیره آماده ما بز وی جاره امیتات یا ایره بو هنده دل جناب سروک خوش گئی برینو که جناب سروک پیمان هنده داوی هنگو که اداره سرخویا زاخو بیتا را گاندن و افرو امید لیره بو هنده پیمان و عهد جناب سروک بینی نجی و را گاندنا اداره سرخویا زاخو و سرپرشتیار وی راب گینی اداره سرخویا زاخو لنگو همیا پیروز بیت و هیویدارم اداره که خدمت گذار بو بنمالت شهید و پیشمرگا و همه خلکی وی دوره دست پیکه که قناغه که نوی دست پیکت و هنده پیچه بین زیده تر خدمتا هنگیت خوشتوی بکه زور سپاس زور سپاس ممنون سپاس زور سپاس اگه اجازه بدن باور کن وقتی از تیم زاخ و از هست پندت گم از تیم ناف کسو کارت خو و شعور پندت گم هست پندت گم که پشتامه گلک پنگوها گرمه انشالله خود ده هنگو همیا پارزید و ده همگاوت سرکفتی بن و خود در فتش ده تمامش بیچه بین زده تر خزمت هنگو بگین زول با قهرمان دور لیره ترونشتی چندین داستانی تمار کری لحمه کردستانه شهیدت زاخو لحمه خاکا کردستان خویناوانی هات یارتن بو پارزگاری کرن لکردستان و رزگار کرنا کردستان و پاراستن آوی ازمونش به هنده ام همه قردارت خلق زاخوینه و اف اداره سربخویا زاخو وکی وفایه که بو زحمت و ماندیبین و خوینا شهید و زحمت و هنگو همیا انشالله دلنگو پیروز بیتی وی دارم اف اداره پیچه بیت آست خدمت هنگو دا بیت رنگ بو زور ناحیه لای خدمتگزاری و آسانکاری اداره که سربخو باشتر بینه کرن چونکی وکینگ زان دفره زاخو دفره که برفره و بو را پراندنا ایشوکارت اداری هم گاوه وگرن بچنه دهو که رنگ بچکاب زحمت بید شور کرنا دستالات یانش را گاندنا اداره سربخویا زاخو بو هنده آسانکاریت زیده تر بو خلکی وی دوری بینه کرن دوره که میجویه یا خباتکره خلکی که خباتکرو تیکو شرید لیهی و تمام گاو دا ایکل دروازه سرکیت هرما کردستانش پار وقت اساتیا ایره خدمت هنگو دا چند پروژه داخواست کرن چونکی دیار بو زور نقصانی و کمتر خمی هبین لگاندنا خدمت گزاریال زاخ ما رضامندیل سه همو پروژه داوید که هنگو داخواست کری لیره به نجیبه جی کرن و از گله که کیف خوشم که من بیست زور وان پروژانه یه هات یه جیبه جی کرن و یه دیجده یه نجیبه جی کرن پیدویه ماف خلق زاخ و حق خلق زاخ و بو خلق زاخ و وگرد داهات هریما کردستان بشوهی که اکسان لسه همه حاولاتیت هریما کردستان بیت داوش کرن و بگمان وکی دیار حق خلق زاخ و وکی خو نهات یدان بروی چنده بریار ما اوه یا ما پیچه بید بکین بو هنده
حقی و خلکی بزر نبید او خدمت گزاریت لازم لویم دوره بو بینه جیبجی کرن و داخاز اداران نیا زا خود کم همه نوعه که خدمت خلک خوب کن بر پرسیارتی امتیاز نیه او کسی تیده دست نشان کرن وکی سرپرشتیار یا وکی برپرس بونده نیه که امتیاز ور بگرید بونده از زیادتر خدمت خلک خوب کرد ام همه لازم خدمتکارت خلک خوبین چونکه امانت که کفتی ساملت ما و اف امانت هنگو یاب مکری دور زاخل لای گشت و گزاریش و دور که گلک جوان و خوشه بس مخابن اف مدتی چویل بر بینا پککی یا بیا سریشو مخابن زور لگندیت ما حولاتیت ما پیچه نابن وگر نف گندیت خو داخاز عمل همه لکی اوه سروریا آخا ما پارزن قدر زحمت و ماندبینا خلق ما بگرن قربانیت ما و شهیدت ما خوینا شهیدت ما ریز و احترام وان بگرن اف آخب خوینه هات یا رزگار کرن اف ولاتب خوینه هات یا رزگار کرن ما زحمت اگا گلک و زورا دیتی و افرو نابید هیچ کسک و حق بدتا خوب بید کو دست دریجیب که تسرف آخه یعنیش زحمت بو خلق ما درست بکرد هیچ نوعی که عملی قبیل ناکین داخاز لید کین وگر نفا و ویسر ایشی بز بیتن خلق ما بگرن وگر نفس آو و خاک خو و پیچه بین امیش وکی حکومت زیدتر خدمت بو وان گنداو او دورید که هتونو که نهاتی آودان کرن وگرینین چونکه جید گلگت خوشن و دی پیچه من ببنه جید زورت سرنج راکش نبتنه بو خلق دور زاخو و پارزگه ها دهو که بلکه بو همه کردستان هیویا ما اواف وزعه وگرتف دوخه که آرام و سقامگیریا و دوره جارکا دیم ببینینه و انشالله یا ما پیچه بی تقصیریه ناکن حکمتش یا دست ما بیتن دیکین بو هنده اف خلق جارکا دیب آرامی بجیتو و گرت افسا زوی و مال و گندت خوب ام برف حل بجاردن آشتین وکی هنگ زانن و اف حل بجاردن راسته بو پرلمان عراق نه بس حل بجاردن که چاره نویس سازه چونکی بریار الپرلمان تینا دان گلک جارا کاریگری و گرینگیال سا وزه هرما کردستان شای اف نوینر تینا حل بجاردن بو پرلمان عراق که نوینراتی هرما کردستان بکن پیدویا پیش همه تشتاکی بیلوی چنده بکنه و برگریل مافد دستوریت خلق کردستان بکن و داخاز من لهنگو همیا اوه شافت لیرت آماده شافت رنگ التلفزیونی ما ببینن داخاز من همه و خوشکو برای اوه بچن دنگی خوب دن بجداریا و هل بجاردنانه بکن چونکی بیر کنه و اگر هنگ دنگی ندن یان کسک ببیجید دنگدان یا گرنگ نیا یانیش دنگی هنگو چکاریگری نیا باور بکن لبر هنده دا هنگ پیچه نبن او تشته هنگود وید بین ندست او نوینریت هنگود وین پنر نپرلمانه اگر هنگ بجداری نگن خلقه که دی دلجاتی هنگو دنگی داد و رنگ کسی که حل بجیرید هیچ نوع ایکت خدمتو هنگو دانه بید هیویا منوه بجداری بکن دنگی خوب دن و دنگی خوب دن و کسی یکو پیچه بیتن برگریل هنگو بکن جیان یا پرل افراز و نشیوه بس افرونیه خوشی زور کسی تای دنگی وای بلنده و دهند خو کنه صاحب کردستان و خوب خمخورت خلق کردستان اتسانه بس وقت لید قومید ما او دنگ ندید وقت گوریا هندیتید بشنه سنگرت برگریه و خوب کنه قربانی بو پاراستنا ازمون و کرامت ملت ما افده و چاوه و اف دنگه ندیدنه الکیره بین وقت هنگ دنگی خود دن بیل هنده نکنه و که اف رو هنگ چد بینن بیل هنده بکنه و
که صبح اگر کردستان کفته بر آستانگه که کی ده پارێزگاریە هەنگو کرد کی حاضرە بچیتن خوب کەتە قوربانی و باوەڕ وعد و بەلێنێت کەسش نەکەن باوەڕ وە کەسب بکەن یەکو قوربانی دای باوەڕ وە کەسب بکەن یەکو بۆ هەنگو ئیسبات کردی گاوا تەنگاویە یل خەتا پێشیە بۆ هەندێ پارێزگاریە سەروەری و کەرامەتا و خاکەی و ملەتەی بکە بەروێ چەندێ داخوازا منەوە هەنگ وان وێنەرە هەڵبژێرن یەتکو هەنگۆ قەناعەت بێ یەتکو پێچێت بن بەرگریە مافێت دەستوریەت هەنگۆ بکەن خوب بکەنە قوربانیە بەرژەوەندێت ملەتێ خۆ و ئاخا خۆ نەبچن لوێرێ بۆ ئیمتیازات و دەستکەفتێت شەخسی و حزبی هەموو کوردستانێ بکەنە قوربانی خۆ لازمە هەنگ vê یەکلایی بکەنە بە و ez ev vê daxwazîş nebtinê li hingû dikem lêre li xelkê zaxo belkî hemû xelkê Kurdistanê dikem bîreka ciddî bikene ve bawir bikin eger Kurdistan beref wez'et nexweş biçît îşallah çi cara welê nehête ve bez bîrê li hindê bikene ve ne helxeletêm diaxiftinê du kesa bizanin kadê kê hêz û twanaya hindê heye pêçê bîtin bergiriyê li hingû biket yan eger belênekîş bidete hingû bêjte dêva tiştane bû hingekem aya rasta wan hêz û twanaya hindê heye pêçê bin ve belênane cêbecê bikin axiftim sanayî ne bes emel û kirdar pêş hemû tiştekê lazim el berçavê tungû bê bizanin ku kî yê wefadar e beramberî xwîna şehîdê xwe beramberî evê ezmûnê û beramberî ew mafêt netewey û nîştîmaniyet ku hêşta hindek zûrêt may bêne destîş min nevê ez zêdetir wextê hingû bigirim bes min daxwazeka dîşiya li hingû hey hêşta ev peta koronayê beref dûmayê neçûye hêviya min e we xwe parêzin hing gelek ezîzin em hezkeyin hing hemû temen dirêj bin tendurist bin saxlem bin xwe parêzin kesûkarêt xwe parêzin û îşallah ev qeyraneş di semeda têperît herçende zor mihawile hat nekirinê bû hindê ku em şikestê bînîn ev hikûmeta me tûşî şikestê bibît li rûyê aborî ve siyasî ve û hindek ca kêşet emnîş înane pêş bû hindê ev hikûmete teslîm bît waz li mafê xwe destûrî bînît waz li mafê vê xelkê bînît bi xatira mûçey yan bi xatira hindek imtiyazatê gelekê wextî û kêm ku evîş cê baweriyê nebîn cîbecê bibin Xwedê fersed da Xwedê piştîvan bî û bi xwaragiriya hingû ez gelek spasiya hingû ji dike min gelek xwaragir bîn dike min rawestan piştîvan bîn بۆ هەندێ ئەم تەنازلê li hiç mafekê xwe nekin û ev qeyraneş heta nûke me îdare kirî me tê perandî înşallah asûyê gelekê ron yel pêş me bernameyê gelekê baş yê aborî me yel pêş hey بۆ هەندێ em pêçê bîn Kurdistanê beref qonaxeka geştir û avedantir bibin û evê pêdivî harûkariya hingû hemiya ye êkil tiştê ku me kirî bû ragihandina îdare ser quya zaxûş bû hindê ye hevkar bîtin بۆ خزمەتکردنەکە زێدەتر و ژێرخانێکە ئابووریە باشتر لەوێ دەوەرێش ئەم چ وعد و بەلێنێکە نادەین ئەگەر چیان و هێزێت مەدا نەبیتن پێچێ نەبین جێبەجێ بکەین بەس ئەم دێ وعدە دەینە هەنگۆ وەفادار بین بۆ هەنگۆ ڕازگو بین بۆ هەنگۆ یا مە پێش چێ بیت و دەست بێت بۆ هەنگۆ تەقسیریە نەکەین جارێکا دیت سەرکەفتی بن و سەرفەراز بن و سربخویا اداره زاخوش لنگو هم یا پیروز بید زور سپاس